fit any assassin din and your friend say mechanic. Zana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bi am change afro and am too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me hwe. Memamo akwaba eba to my GHS so na ma owusa sabre ba ye krado se mede ensema abetu dwano beso mo ntimi ni se won so why ye krado pa se ubeti ensem no emu ebi na no trending issues and amede ebrem ebusuafo oh my God na emu nsem ebusuafo edoso chikro yankasa de bia ne nsem for friend man hu meso na they say de edutwe mankasa mubeka ya enche bia na Ghana ha ma abayu atese wo ye journalism edwuma mani so eni oye very strong and devoted lady na edwuma de won fa endi agro meche the Loris Frimpong Manson delay and wo ye program atese wo to nsa e de frɛ Beam Nation fan ba kwa wo tai wo machi pa that wo gina ma fa abrini ne mu Aisha Modi ema no eba ni show so na ebusa form interview na delay Aisha Modi no emu no ensempi ebetoja ensem ananka eni limelight man ko fo betimi aka so we are aware of it abi na most of them no deep revelation pa fa na brabo one some of the musicians wonu omo Asia abrabo na during the delivery na wo church ne nsemu ne fare by mu no wo bo ensem bi eso ese Obrafour Ghana hanyum tuni ba kwa wajiri di pa legend kese watu ndi ka rapper yebetimi aboni din e de aka hono wo bo Obrafour edin se ebribi etwem na Obrafour na enyum tuni oda na kuma so pa tese na we free ni mu nia ye ready say Obrafour obeboa no in any form in any way say be ya obe promoting music e de akom bepe so a ese fata na numu enam so ema no time dollar sika no 45,000 e promote Obrafour na nyom ba kwa we release an album ba kwa release ye na album no echi no say faso say nyom no ye koton ye to ye say anto ni ni achi no wante hwe te say sika no ko sa hwem na wo de ensem we etu dwawie no the camp of Obrafour feeling very offended emma wo mo edina so de statement ba bonte I no wo mo de she Aisha Modi say one training some no ensign because Obrafour we no de no ho dada wo bia anyame ehira na otumi rape abone nyoma mate se wetimi agidin wo Ghana ha no kra sponsor se gu no so de se akra no etimi be dati bi kra che se o mpe we no e ba ne sen e no kwaji sika e wo Aisha Modi ho e di promoting the album na e be ko wie chi na sika no wenye bia fa ma ase deal no one respected deal no ebu deal no so na no sa no entwe yenti e be ya Aisha Modi entwe ensem na ensign because no kra bia enim na ni management e release statement we no ye hu say Aisha Modi na mu record videos we brain na no de church and say mu ko deeper e trouble Obrafour say won kanu kra o twa tro ne de keka ho na ni niam no se si ade de abeto da aye hu sa yesre sa ye te say ahudwiri pa ene say Obrafour ne management di semos letter di akoma delay a hosti Aisha Modi te si ade wo mu patcho say wo mu SU delay wo mu SU no sika pupu do 800 million cedis say so what pretty yes Aisha Modi bet na ne fidie so edi femi Obrafour gu ne nim asegu ne brand ho finum eno nti delay entia 800 million cedis na no and at a delay so ete the air cover on the assembly assembly no fa na so echi akeka won ti bi e dey would better be e wona sum eno nti ono so ti e no che eno wa posti e wo ni Instagram page eno no wode ato opo yi say nobody can stop what God is about to do in your life. Get ready to release your testimony to say na anu ye ide as a kasa kwa so yaka asem no get ready to say 800 cities na Obrafour any management no emode issue delay no delay so hu ne say okay the local court
na odi bim dia na sese sika no de be dey de be ba onu mu nti da no saro wono na enche no wo benya testimony a obedi 800 million cedis e dey fi Obrafour ho ana se dey pa e no wo pa kire na se na da no meka no Ghana ha ensem etwabo ensem a ekoba wo bi twi kan wa kan do pe emrana mu krapo ne na yesom de ne yesom osura na ya se ja tofom yesom osura na ja tofom etu dia no egu mra wo Ghana ha a say ya no na ye dike bi na no ya release sentence no bi afa baby no bi adwe no but say eye Obrafour na sem e wo mu a say asama Aisha Modi enya kukudo ekoka wo TV station and I said delay channel so delay interview so say wo man say scan say Aisha no wo ni enyina so a aden endo beka satem a onim say enso so betimi efi echiraba na say betimi abakra say obetimi gina so krestu nu ana say betimi aba ne say Ghana for yesuba na say ya take be cloud chasing near petrent in na say obia na e kanwa say obia na egunu fi enu bi na akoso ana because say Obrafour so the sue letter bad dia na no so pate say onu so ehu ne so onu so onyina so say obebo ni din ene ne brand enho ban na nti akwa back and forth but delay so should she be counted responsible say Aisha Modi edit and seminar edit to that because when we start the question bia amfa Obrafour ho obisa na ono akasa Aisha Modi na bra bo ho nsem say na ba oni celebrities enante say na dey say watu abata celebrities or na samini no tale ne sa wabenya stone be bia stone be fa bia so sa no tale no I said dey o free one so no consent ono dey ho na wo bisa the question said dey fa enunti is it fair say wo ye case Obrafour wo ye case edited delay say wono ne man kwan ma Aisha Modi any sign to them kwakwa say bias bi ba ni niam no wo mo ene wo nim ade a wo mo na emra no so na be twa say we ye right na we so enye right no wo emra no ensem na we de me be see ase wo mesrel fa wadwe tre efa ensem no ba say Obrafour ni de bom anate delay so na ne hu wo mu no ana Aisha Modi na say so bonya ye fa koma no obetwi e di asomyen awe your comment section e bia so abomodia afollow yen on all the social media platforms Instagram and Twitter at @tumagh_ and our Facebook so @tumagh na ama obusa sabre mi di besi ha na me aduma e bedi e sharpim subscribe my cramo yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura